бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва нияти убур кардани границаи Қазоқистонро доранд, ба рақамҳои дар экран буда бо акаи Муҳаммадҷон дар тамос бошед ва нафароне ки аз ҳуҷҷатҳои худ тангқисӣ мекашанд, онҳо низ ба он шахсият муроҷиат кунед. Иншааллоҳ худованд розӣ бошад, шуморо соҳу саломат аз сарҳад гузаронида боз меорад. Аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои нав ба хоҳиши бародаро, ба саволи бародарое ки дар комментария ба мо савол доданд, оиди бозорҳое ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, чӣ гапҳо рух доданд, чӣ нархи наво боло рафтак. Яъне ки оиди ҳами ба мо савол бисёр шид ки видео кун ба мо бифаҳмон ки нарх наво чӣ шид ва чӣ гап шид ки яку якбора ҳамаи маҳсулотҳо ба болоравии нарх қарор гирифтанд. Яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, рӯзи 3 марти соли равон дар бозорҳои ҷумҳурӣ, махсусан дар бозорҳои шаҳри Душанбе, нархҳои озуқаворӣ, махсусан орд, равған, шакар ба болоравӣ табдил ёфт. Сабаб дар он аст ки мардум ба суханҳои беасос, яъне ба овозаҳои бемории хитоӣ бовар карданду ба худ захираҳо карданд. Яъне онҳо ба худ тасмим гирифтанд ки ин беморӣ низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, лекин дар асос беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол ба қайд гирифта нашудааст. Ва вазорати рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон низ қайд карданд ки маҳсулотҳои орд, равған, шакар ва маҳсулотҳои гӯштӣ ва дигар маҳсулотҳо баъзан дар анборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон хобиданд. Яъне ки захираҳои зиёд дар анборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон хобиданд ва мардум ба ин намуд суханҳои дурӯғ беасос худро фирефта накунанду захираҳои зиёд нагиранд. Зуҳуриддин Кенҷаев қайд кардааст ки мо махсусан орд ва гандумро аз Федератсияи Россия ва Қазоқистон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мекунем. Яъне ки сарҳади Қазоқистон ва Россия ба Тоҷикистон баста нашудааст, ворид карда мешавад гандум ва орд ва бештар гандумро аз ҷумҳурии Қазоқистон вориди Тоҷикистон мекунанд ва дар вилояти Суғд онро орд мекунанд ва ба фурӯш мебароранд. ва боз тибқи маълумотҳо Зуҳуриддин Кенҷаев мегӯяд ки иттилои Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдо соли 2019 дар Тоҷикистон 1,4 миллион тонна ғалла, аз ҷумла гандум 836 ҳазор тонна истеҳсол шудааст ва 1,1 миллион тонни дигар ворид шудааст. Орд тахминан ба 1,5 миллион тонн истеҳсол шудааст, ки дар қиёс ба соли 2018 132 ҳазор тонна зиёд истеҳсол шудааст. ва инчунин равғани хурданӣ 120 ҳазор тонн ва гӯшту маҳсулоти гӯштӣ 168 ҳазор тонн, тухм 766 миллион дона ва истеҳсоли дохилӣ нисбат ба 40 миллион воридот ва нисбат ба соли 2018 280 миллион дона зиёд истеҳсол ва ворид шудааст ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ва ба ин хотир мардуми мо набояд фирефтаи воҳимаву овозаҳо шаванд. Инро ҳам фаромӯш накунед ки ҳар як маҳсул муҳлати истеъмолӣ дорад. Яъне ки ҳар як чизеро ки мо харидорӣ мекунем, вай ба худаш муҳлат дорад ки то ҳам қадар муҳлата вай истеъмол кардан мумкин аст. ва агар захираи бисёр ки мо шумо кунем, аллакай муҳлати истеъмолии ҳамун чизи харидорӣ кардаи мо мегузарад ва истеъмол кардани он чиз манъ аст. ва боз Вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифтааст ки мақсад ҳамон бемории хитоӣ бештар дар ҷисмҳои ҷондор ба вуҷуд меояд ва ҷисми беҷон он вирусро тез аз худ берун мекунад. Яъне ки дар ҳамин чизое ки мо номбар кардем, орд, равған, шакар, дигар чизо, агар мабодоро ҳам ки пайдо шава, чизи беҷон он вирусро ба худ қабул намекардаасту тез берун мекардааст. ва боз Зуҳуриддин Кенҷаев қайд кардааст ки захираҳои хӯрокворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то 2 соли оянда кифоя аст ва ба 9 миллион аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад расид. ва инак бародаро, чӣ хабаре ки буд
از ما پرسان شدین اویدی همو بیماری خیتایی به شما رساندیم و در تاجیکستان چی آوازه هایی که شما شنیدین آرد قیمت شده یا که روغن قیمت شده یا که شکر دیگر چیزها تنها یک روز همی به چشم همه شهروندان رسید. یعنی که روز 3 مرد در حقیقت نرخ آرد بالا رفتگی بود، شکر و دیگر چیزها و با سپارش مقامات های دولتی در بازارها ریدها گذرانیده شد و عین حال یک قابچه آرد برابر است به 185 سومون تا 195 سومونی. از همین نرخ زیاد در یگان جای جمهوری دیدن نمی شود. حالا آنکه روز 3 مرد به گفته های مردم یک لیمچه آرد به 300 سومون برابر شده بود. به همین خاطر مقامات ها ریدها گذراندند تا که نرخ نو را پایان فرارند. مقصد به شهروندان نیز فهماندهی ها کردند که همه آوازه ها خبرهای بردروغ است و به این فریفته ها خود را دادن نکنند. و برادرای عزیز یک چیز دیگر هم میخوام به شما خاطر رسان کنم که آرد، روغن، شکر و دیگر محصولات هایی که ما و شما استفاده میکنیم برای خوردن، همه چیزها واکسینه همو بیماری نیستن. برای همین برادرای عزیز اینقدر خریداری زیاد نکنین. مقصد که رسخات زیاد میکنین، خریداری میکنین در خانهاتون همو آرد همو برنج همو دیگر چیزها را کیر میزنه، جزیر میشوند. ایده طرف بختان ضرر میارین برادرای عزیز. به همین خاطر به هر خی آوازه ها دادن نشوین. این چیزی که بد نبود همش گبد. تنها در جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری بعضی جاها را محکم کردن. مقصد جایهایی که آدم بسیاره همون جاها را منع کردن که مبادا اگر در بین هوای یگان کس بیماری گریپ باشه یا دیگر بیماری که داره و دیگرها پهن نشوه همین بیماری. در اصل بیماری همون خیتایی در جمهوری تاجیکستان وجود نداره و به قید گرفتگی شدگی نیست. اینک برادرای عزیز ویدیو را جمع بس میکنیم و در کانال ما یوریستی جی حتما подписаться کنین. در پناه الله باشین همه کسا. برادرانی که در فدراسیای روسیه شهر مسکو قرار دارند و از درد دندان اذیت میکشند، با رقم‌های در اکران بوده در تماس باشید و از نام کانال یوریستی جی با آنها مراجعت کنید، با خود تخفیف ها بگیرید. با همان نمو درد دندان آنها معالجه میکنند. همه شما را آن برادران تاجیک انتظارند.